Bismillahirrahmanirrahim. Badan de giliha be fulum assalamualaikum. Machangoli daira takum bi tarabis mere intizam kolla de bikamataka riha be fuluna daira takum hingawa riha be fuluna waraboda syukur dandamang adi ramalo mohoge bi fahudiha ge barakateri duwastoge sababa he taruma riha be fuluna lebuma bes dua ko algun meng abaduas midakam midani thakurar kon dakkom midani mi partiyan itubar hodumuge wahaka mi itubar mi yagin kam hodage nudi dengo riyasi intihaba bes algon mena nulibene nulibidane kam kambodu muge wahaka miyadu algon mi dakka wahaka itura yagin vejje sabitu vejje kam miyadu MDP ge secretariat mi intihaba behe shakuata bala committee dimmevi nimemutaw algon meng kusheheli algon meng rattaka raje kankortaka eki kankortaka diyama eki farattakum algon meng na taidu pura farattakuge shakwa ege tere bay shakwa kan algon meng mi shakwa ya behe committee ang kusheheli bay bebe puluna ebe pulun algon taidu kurikamataka taidu kurikamuge liume Facebook ka misalaka post kurikamataka wazifa inge suspend kure anet bayaku algon mena thai ko algon men na marhaba vidalu mataka atiri macca wada gannawa kule thibe wazifa da kura thanuge emme isveriyaka hunna bekula gula inzardi birudakka e bahada anekkame gotuga sarkaruge bay muassasata ebe pulunge campaign najaz gotuga dawlatuge muda ebo baynum kure mi shakwa kan algon me liyum kusheli miyadu e huriha shakwa taken algon me kusheli gota sabit me mani ekan ewani algon me na angapa e huriha kame kopoti asas taka usul taka huriha hamataka khilafaka ehem bima algon me gakkani mi party yang alun amura itubar ebo hodan ebo jehe mi party gabul kura kankame nu baki mihaka taidu kurima emiha suspend ko geaponu maki ada kura wazifa ya mi party gabul kura hamaye no emihaka taidu kura mihaka taidu kura kam bunima etana ka emihaka marhaba vidalu mataka wadagen gatum mana kurma kiyevi party danna kamenno hama eyakuge dawlatuge muda na hama gotuga amilla campaign taka beno kurma ki algon men danna kamenno ehem bima algon men ekan registry kuram megen algon menge party ge be dennevi committee ang usel miyadu algon men nang esabit ko demuni hingamunda am usulu hingamunda power kantatawe madu mimbare zarrege mimbare ei recording na ekuga audio recording na liekiyutaka ekuga hushehli masabit kitab kantatta to hingani audio recording na video hekka mitaketi neti kitab kantatto hingani muli amu emmena sida kabul kure koi kame biyoduge mi maholaki birudekumuge maholekan algon mena rangala egi sabitu wakam wazifa ge biru wazir algon tapurar ko dannaw algon mennaka party ke idubare nuhodene waziraku wadage wazira votu dini nuniyara wazira votu nudipinama rappal qur'ane kam wahaka dekkum kiye algon menge mi party yang itubar walum hodene kamennu ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರಿ ವಿದ್ದಾಲಾಪ ಬೇತಿಕುಮ ಪಹುಗ ಮಿ ಇಂತಿಹಾಬಾ ಗುಳಿಗೆ ಹಮ ಏಕನಿ ಎ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರಿ ನ ಕೊಯ್ತು ಹದಾ ಹೆದ್ಮಕಿ ಏಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೇನಂ ಅಲು ಇತುಬಾರ್ ಹೋದೇನೆ ಕಮೆನ್ನು ವಜೀಫಾ ದೇ ತಂತನುಗ ವಕ್ತ ತಂತನೆ ಕುಂಫುಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಫುಡಿ ತಕ ಬಯಬಯ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಗುಜಾರಾ ತಹುಗ ಎವೆನಿ ಬೇಣುವ ಗುತಕ ಮೀಹಕ ತಾಯಿದು ಕೊಪ್ಪ ಹೆಸ್ಕಿಯಾಪ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕೊಪ್ಪ ದಹುಗ ತಿಬೆ ಮಿಹುಣ ಮಣಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಏಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲು ಇತುಬಾರ್ ಹೋದೇನೆ ಕಮೆನ್ನು එහෙන් බීම විවාහකත අලගොණු කොම්මෙ දුහකු මිගොතම් මයිකල් ලිබුණි මයි බතකුරාරුක මියදු එසාබිත් වෙගෙන් එදී එකන්ටම් ඒගොත කපේ නූ අලගොණු මෙගේ පාටි ගේ චයාපසක් කමුගා අලගොණු හවාල් මතෝ ඉරාද කරපියා අලගොණු නගහටාන උසුලකි ඒ කියේ නූ අලගොණු මෙන් උසුල හිපාටාන මේ පාටි ගේ අසුත මේ පාටි ගේ තිලපයි හමහම කමා ඉන්සාෆා හෙදුවරි කමා නසා හයිතරි කම අලගොණු මේ ඉස්කුරානි ඉරාද කරපියා එවතුම් ගොස්කෙන් අලගොණු මේ දෙන්නොන් රියාසි ඉතිකා වේවස්ථානිය පුරා අනෙක්කමකි mi party kan itubare nuhodene mi party ga nisbeba bay bebe pulu ebe punna gulum hunna kumfuni taka sarkarakan awmappahu puratama kurapa kamaki dawlatuge tijuri ari alala wara gendumuge badalu gotuga basa anekama wadi namaka e itubare nuhodene mi party ka
Nunia aidaya kulipawa paraitaka hama ekotam eta miliyonakun tijuri ari alala wara gendumuge badalu gotuga kama pune e bayaka tijuri ari alala wara gendumuge badalu hoduma ki alogonu menge mi party ke itubar hodene kame nu riyasi intihabami bodu huraka bege dane kame egoten alogonu bale nuganna alogonu me hurastana tala denwe intihabe kamya kurmantaka mi party ga usutaka asasta naga hatane alugonu nisbaipa buzaraika e buzarage hataru paarde terega hingi bodu corruption enhance waku kota yang edi usaheli enhance ege tere nuwasate kota approve ko duisatta eta mihu bagan etereko hataru paarum berum mihako amata emihako oda deneganda mudabuwege tahuge no hinge hataru paaruge eterega Tima miha nisbega buzaraga hataru faru eterega hingi mi corruption hingi ta miyadu tin ahar wege midi adi ada danden eta hogi gunu hinga philosophy terege yoti hinga ko ikame mi itubar mi gota ko situbar genduni maka algor mena dehas devi he nuli bene algonu mi annane mi itubar alu amra mi party an hoda tilaka tuge ramzu tila parike hamata usulta nagiretuma hama yakuga timami haya gulumwe kumfunye eken November dehas vihi anti corruption commission ge reported mallawa tibe ko hunnana mi haros wenna money laundering ge masale egota tuhumatu kurebi e masale beluma anti corruption commission fulhunna emani anga panunia gowala miada hame e masale nubeli bani migota koske algonu mi party ka itubare nuhodene dehas devi he nulibene algonu mi annani MDP ge usutaka asasta nagahattage ge itubar hoda ehem bima ke be ko mi anna intihab mi intihab ke be ko na muhimu wali mihingos dannawani kamene etake baavar kantata mi party itubar hodumanta ka algonu kuranji hipabe itubar gellamun ebade heskiapa bayaku mihum pura kantatege sababun algon menge party ge member ge iturum mi party ya thaidu pura etake has dibehi rayyatun itubaru mi ummeedan eba gellige de mi party ki mirage ge rayyatun ge enna bodu ummid mi ummeedu gelli diyama algon menna de wara bodu aniyaye gellu menge gastuga ekam pura mundata algon melpani mi party halak kodu mangole mundata algon fennani mi party ki tibepona ngi wada ganawa tapura ko algon dandawa beda mi abadwes virajega rayitum sarkar ga onna irugaves nengirugaves mi party ki abadwes rajyega rayitum itubar pura party mi party etake khantata kodde fi siyasi party ku kodde vene huriha kamigiran pura bi mi party nisbe beradawa am member una party kodde bapwani kurige hembe pros vidali padan riyasi intihab kamyab kodde ba party eke muhimu kamaki emme maagonu masekataki abadwes intihab takum molu mi party ekam kodde ba rayitunge majlihuge intihab ke super majority hodagi idikonuga onne iruwes sarkar onne iruwes emme rayitunge itubar me bodu party gotuga mige kuriga hadagi ekotuga mi party miha isaba demiyodi miedu halataki e nonkam midenne me kudi misalum bes algon mene eba inge adi emme pahum be no intihab takum bes algon mene eba inge ehem vima mikan kama ki algon me visnam vejje kame algon me mikan kama parwa kodako ala nula waane kote buman du koda fikam baninama edebani warak podu bellu me mi MDP yasha algon me ki mustaqbala ehem vima irad prabiya algon me party ayakuge chairperson kam kamuga irad prabiya algon me sabit kam ekiga demi hunnane mi party ge usulta asluta falsafa taka dirungene stibefulunge itubara ummeedu alum umra mi party hoda dirma batil gottaka mi party duru purana irad prabiya algon menge tajriba mi party ga eboy algon menge wada verin napure ma bodu tajriba mi party aku ga algon onnane mi party aku ga demi huri muddatuge saafukam bes ma bodu wale ma gina hidumet bes kodde ipawale irad prabiya tibefulunge itubara ekuga mi party alum umra tibefulunge party gotuga hada wakkama khiyanata batil gottaka birudekuma mikam kamaki algon men talanu gannare kan kam gotuga taabada sikka jahalana irad prabiya algon maru gannare